Ole, cái tuần trùm chú sáng cật giặc quá sòng pasari le sáng cật giặc quá sòng pariat inkara German Rálrún te Sialhawk aṭanga German Rálrún te hriatrengna Lungphun sáng giặc quá sòng quá pasari Mars ni sòng palia MUP na an huai hot an buat sai neih video te kan thlir ho don nia lunglen thak khop maya khuwa po ala man lai rei roi view maya sang ni le som ni pakhat tang chuan som ko pasari chu hlave wang view to ani MUP Sialhawk Unit tena German Rálrún na kal boral da te hriatrengna Lungphun a hian heng mi te hi an ming zia ani a salnova sangkhama dardenga ai chuma suakhama ludruma zawsanga thangshima laudo thuama zuluaya sanga thachunga chongbuaya darphunga ruma lalsiama saidua thuama titenia tin he an Lungphuna hian ramtana anin pek na hi nam mei chher mit theilo chuani ti an ziak kai boka hemi hong tur hian sa puibiang no cha chhuwa ani a Sialhawk welfare ai zol lama tang te pon welfare foi tu ten ro pui takin the angin ron troi omin hun man ani a hong tu hi brigadier RA Drepal OBE Defense Advisor British High Commission ania ani hisap puibiang no kan ti to kha apalian khop maya sang za ko som ko pasari kumma Sialhawk local hian me puipon nan lo lom khop mai sap ngai sana mi zo ta thin lunga alian em ma helai thing tlang kil khora ron kal hi me puite pon na mu nom ti em ani German Rálrún te Lungphun German Rálrún te hriatrengna Lungphun video ti hin mu theina lo ma YouTube pa hian kan han upload don ni a thir tu te he channel hi min lo ngai lut sak zel turin kanin ngera tin like khamilo war sakula comment le share khamai haulovin athei sam chu milo ti sak zel don nia German Rálrún te Sialhawk aṭanga kalte hi nisom ni pasari April sangs ko som pasari aṭanga nisom pariat June sangkat sakwa som pariat kum khat chungzet an thang ani a he video a hian German Rálrún te chanchin Rálrún hunlaian chanchin an run dan te po khan soilan jok jok te po mangun takin kan enanga he video hi heta hian azodon lowa hol chung lam le Lungphun honna te kanan tilang anga hol chunga Sialhawk community hall chunga hun man te kanan clear ma support anga hemi zo hian alum na program namlam chu sang som ko le pasari sanga za ko som ko pasari kuma Sialhawk branch we me te Sialhawk no branch we me te Sialhawk khotlang ina theanga namlam chu sang ne na lom na hun man te le roi the te kan mu thei don ni tuna hian a hong tu ngong phur tha to me ka soitong khan hong tu hi brigadier RA Drepal OBE Defense Advisor British High Commission ania sapu piang no local ta thel maya Sialhawk lam welfare ai zol lam mi ten an lo troi oma an troi om thakop maya tin helai tual chunga upapol ten the to pin no len buat sai boka na hian chi bai ten sem khuala na hian ro pui takin khotlangin ro muwa ani a hemini hian German Rálrún te hriatrengna Lungphun hi
esa pui biang no sen suwa mai hian a hong don ani chung video te chu ngun deun lo therila lunglem thaka angai oma Zerman Rálrúna in pete an ngai lut oma hriatreng po an phu ani Sialhawk khua atang hian mi som pariat lai mai Zerman Rálrún hian an lo ram chuak ve ani a ro pui khop mai tuna kan thlet chun zom zelang chi baite an sem kwal zar zo nuwa hol chung lama tan na hun te han man zok turin tiran lut thei don ani a hol chung an han luta helai hmuna hian soitong khan tan na hun te an manga hemi nu rei lo te hian tham Lungphun ma lo mi pui yang te chi guk na an neya mi pui pon munom kan ti ani hemi lai chuanin sa pui local meu chu aro pui ni hay kan program ha dal som le chan ve chan tur ti ni a tu na hian dal som le chan ve alai ni ta program kan lo mang chan toang hay kun rei ta ka changa Sialhawk mi pui le Sialhawk khua mun sang som tin na hmel ta ka gan lo thir ni som pali march Sialhawk aṭanga Zerman Rálrún kalta hriatrengna Lungphun hin chu pathianin kan tum ang le program don lok ang takin tuang takin min lo suai them ta alom ome aro pui pathian hona lom thu kan soyani ti chuan ina Lungphun hawnna kan neanga ti chuan pon lama hol chunga tan na hun an man zok nuwa helai hmuna hian Rálrún Zerman Rálrún te hriatrengna Lungphun a chu a hawnna nei don ta sa pui biang no hin mi pui pon kan lom khop baya a mu nom po kan tia a pui noi a atar zurin ate ber tangal yen ber thengin voin ne kan chuak khom kim hle ni helai hmuna hian Sialhawk Community Hall kota hetlama hian a hon vela silai kap tu ulbun silai nen lo ding tar thap boka en Rálrún khop maya ta hianin sa pui biang no vinon hong don ni ti hian alor zo bik maya thau te vinon kalphaya za takin Zerman Rálrún famta te chibai buk na haneya layana honna hanei dona thuma tem aneya I have great pleasure this memorial in memory of 18 sons of Sialhawk who served in the First World War in support of my country. We are here today to remember them and I salute their bravery and the people of Sialhawk.
silai te anan ka puak thang thanga mi zo hian helai than lunghon hi than lak pui phota hong tuin mi zo hian ni pui lam te pona du piang in than lak pui le a sang ka zakwa som ko le pasari march ni som pali ania ming ten khoi dan dana sa pui biang novin tuna hian Sialhawk aṭanga German Rálrún te hriatrengna Lungphun chu ti khan khon anita a to nan kan lo kan pathian ti kha ding chingin kan changa kan ha suai tu ten ni han kai suai sela I am very glad to, on the occasion of this important meeting, for having a good devotion in our period on account of First World War hero memory. When the Ajan Heaven Boy Motan by some Tura Roman Gadia Pangyan Kalongin Ema Tubamin Long Kan Sui Waya Tina chuan in hel hriat tirna kan nei anga hei upapol Sialhawk Unit atangin secretary pusi nei laia kan son anga welfare ayo in keiman in hel hriat tirna karam mang bukang pusi nei laia secretary lo sanang Sialhawk upapol OB tele area quay tu te hriat tirna kan han lenga una hian khonga in ka kopia loading truck hei sela alom hom heang tu go trauma loading sela okay kha kan ti loading sela mo khonga in president ania tuna vice president ko Rálrún ata loading la sela ka vice president ni ya tin assistant secretary ko Rálrún ya loading la sela
đây hiện đang siết tu tế anh đi tin ôi sa cô tu liền bu cả rồi đúng là sao đó tin Asia tu financial sẽ tới bu lâu kia mà không ai lời đúng là sao đó tin cái sẽ tới cái này kami si nilaya ani okay UF Nurbiak Vela Chairman Welfare Organization Ajol Tulal buat saya Vice Chairman Tulal Ramliana Sailo General Secretary Tulal Biak Rema Assistant Sarosa, Vice Secretary. Sudah lalu macam ni, Treasurer. Brigadier R.A. Draper, Defense Advisor, British High Commission, New Delhi. Please stand up. Hey, we can chief guest kan Korean. Ani ya, pu Arming Tanzwala, Archivist, Mizoram State Archive, also guest of honor kan Kwanzaum. Ani Colonel Sangzwala, Director Sainik Welfare, also Dr. Reverend Zairema, Kacang Letu, Kursi Mingliana, Cingabeng, Ani he Pulu Rumah Papa, Ani ya. Singa beng atangin heu mang turi local ve a tin pural khama Republic Bank of M samlukhai apa hi lubuka ania he indo pui pakhat na hian apa kal ve a he pianga Sialhawk aṭanga kalte choi moina hriatrengna phun kan nei don tia hria da wangin Republic Bank untuk cuma saya rengkal dengar ni. In hey kami ngin cameraman TV cameraman Zoza macangin alo kala alo mom le alai yang kan kala tu ke yang ni ya lo benga Wani ayan kan soy mai lo tur pakhat oma chu James lian moya ani ama chu kan zinga alo telve remjang lova ama ro chu he kan thil ti na tura hian mizo trong sak tronga minda saktu ani boka he kan la pakhat sak le thang chim le marzo la ral alo lian ne ti te le thil sam kha sak tronga minda saktu ani trong dòng liệt giáo tạc lệ các quan giáo thế lệ ở đây suy tu thế Sialhawk Mipui thế Ula Lungphun chẳng tin report ya cao mà vào in làm thứ là sao vậy chúng ta đi phá khăn điên trầm anh ya chú cô lu da cô là khán thị thiên mày CI cô là khán thị ya khán thị hoa điên kha anh ya đây tụi nó welfare chairman cô luôn việc về là cả vậy nè
người ta nói cái khai in cái lo phật ta kinh ama cái thôi na cho in hun em mà đi số tu MUP president là ông in ama lâu ta thế là aṭanga har sa na te lâu thèn ta bang in khovel min lo so san ta xin mình hua tuan u sai tua cái thôi na hua ya MUP so cao thầu lẽ để xuống anh hun na yan để xin kan han sei ta area andina area president kan han tin ni ta ka bangin ya ko tin khaya alo din le để xuống xin ni so le xuống ko tin khaya so le xuống tu na kan president ni lai ko ko thua mai alo ni le ta ni or as a first Wikipedia si phải cái bộ số when yan Lungphun in san all fair kan kalkui to dan te report to te in kan tenga to ve la tame ma arja gaman ga che porpora chu chu chat berdan ni karinga ten ama sain helai hun min man pui tu tura aizo la matra kan misom te song song he hun min man pui thei tu te chu alom thu ba soya ten ba ka welfare committee mangin Sialhawk MUP Unit lom thu ka sil bok chu ni Sialhawk aṭanga German Rálrún ka te she phun chung chang ni som ni le pakhat thakhat sang ko som ko paruka welfare organization committee in Sialhawk Lungphun neih kan du tlanga malu ame tu MUP a sanchi zo fiani se kan ti chu ni kum ti khan ya ti chuan he Lungphun tu chung chang ai jo yan hui song panga committee ne ni ya hei committee pui tak tak ke ma ni ho a zo zo kan mu khom na ni ya a te na ne pe chuan soi sen lo hian ko pin he hun mang tu hian committee kan ne ni committee ma sa ber chu ni china kan soi ta ni som ni le pakhat thakhat sang ko som ko par khania anu mo ber chu ta thum som ko pasare nimin pia mai lo khani chuan committee a yan cho te kho min re sang sanami te kan ni chure wangin in mu kho ni har thi sia kan tia so I te ne lo cho thu la ta ma wang khan cho te ko kan ei ha thi ni tin he Lungphun bo se ni tu thu ni ti li ro ka chan le chan sin bo te chwa thi ni chu chu FPA sa ten ni ti thi na helaya feel like nia kan khala te ko ka ti chwa ania ten Rálrún Lungphun tu thu ayan Mizoram kan sarkar pe ni pu e ma kan mo le thu la piang sarkar kan tin sala abi takin project zo le MLA o plus project zo le MLA kan si secretary ko fak zwala te to min so pu la tani te thi kan lo pu kin te kan lo bo kan ni tin department sang te pu kan men na ni pu se ma a kan ka department to se fakat le hei za som ni panga angin subsidy kan leya social welfare department petromok pakat ten tourism department terin kan khwalian asian tourism ni pakat abikin ni tepokani tin kan khwalian ni min ferasan kan mizo tong chin dan angin dar so ve kan ti le fila tuma tichuan welfare photo te longmokin ko tourism department website restaurant tu phone in he ta ti sang ra kang du aron kam phe ti sang ra aron kaya helai kan khu chang du phe ron swat klarin ni sa dar pritma shit kan helai alo lut the ta ni chuan he ni kan kwalian belian ni zu tur hian kan rin pui ber chu ezi silo ko long ti ma PS punia Germana ya kan fiat thina kani ama tang hian en kin thule la kan dong song kan sat chan chi kan the the chi ni tin so vi ni de tham takin kan ron bo sai chu ka thu em mo ti chu ti chu sa lo em ti chu kan sa
mà sẽ cần hôn tập chiến lược tụi vàng tới lại hát sáng chỉ sáng sáng vàng in mình một tất nhiên của việc gian mình sự sập thế à còn làm mình bốc cao mình sẽ cần lại tra can thế là cái sự này thì sắp trong tới hàng tiền lộc có xuân cái quả liền liền cái mình做做的他是检视了网民做了上做民打实的专 doctor 的人在的们这都全把呀做个为你啊来กันโปรแกรมมีดมันปุยดูเรียนผู้ทันดีละวาลเตติยาอันเก่าทิ้งฮาวันซันส์เราเตลเทียคงไอ้ตะกินเหล่าดิ้งเซ็ตเฮ้ยต่อค่ะคงไอ้อันหลอมแล้วตัวก็เลยทันคือเลยกันทั้งmusic instructor อันนี้ไอ้ที่เขาเตลเดียวกันอะไรใครพูดมันเนี่ยอันละบุบันอันละบุกิมมันเหล่าทุกนะตัวเอกนูร์เบียกเวล่ะเชอร์มันเราเป็นตะกินลงไว้เท้าละสับตรงเลยรู้ตรงนี้ไอ้นางเริงที่เขาก็สวยเลยเส้นครับผู้เชอร์มันเลยถ้าจิ้มเกลือสาวตักBrigadier R.A. Draper, Defense Advisor, British High Commission New Delhi, Guest of Honor, Kazam Teres, and Director, Scenic Welfare, Reverend Zarimate, Helai Officer Local, Kolpotam Local Select, Sialhawk Unau Lutaktu, Heun Rukvile Zaum Taka.ผู้ใช้ทุกคนในที่รู้ปีกตินวันในเป็นที่ตักไม่ว่าพัดเทียนให้ละลมถูกกระเซ็นทินหุ่นนัตกจังอาหุ่นมังตัวระโลกาตะเบลกับหุ่นรู้ปีกติยาหุ่นมังเกตัวระเบลตัวพัดเทียนมาสมนานิปีก็เกี่ยดินสบายจุงอ่ะวัลเฟอร์มินดินให้ละเลยพัดเทียนให้ละลมถูกกระเซ็นเฮ้ยมันไม่ที่โกหกเลยรู้วินาทีอินที่รู้วินาทีไม่หลงที่การเกิดกลางคืนอะไรเงี้ยการเกิดช่วงนี้อินโดนีเซียประกาศนะกลุ่มสังกัดก็ส่งผลิตจังนะกลุ่มสังกัดก็ส่งผลิตอินการ์บริติชเลยอัตันโดลคุยเตเลยเยอรมันเลยอัตัวคุยเตค่ะอันอินโดนีเซียคอเวลอวอร์วิ่งนั่นสักเดือนนี่ค่ะข้าตาขานเอกรำสุติลายลุไซติลนิชินอาจารย์ขานกังวาลสังหิเลซ่าอันปกชกเบียแต่เสียหกตัวตั้งในผู้ยังกังวาลสมผลิตอันยังเบริค่ะคุณสังกัดก็ส่งภาษาเอพินส่งภาษาไอโลฟิสลินเป็นที่เรียกว่าตั้งคุณกังวาลสมผลิตตัวตั้งปกชกเบียดูini tu kena pembunuhan kucing kan tidak mengai loh Amerika tu Amerika ini makan ni loh kami kan kita bersetuju helu kan cinta helu kan pun ni kan itu tura British High Commission aṭanga kualian kan som kersan hi san lian tak omak Indonesia pakai nak hulai kan kan ramju British Royal dan Royal. Amin. Itu lupa label. Kau, Anglia, company yang besar, Thailand, Rálrún Matonga, Indonesia, Thai, kita mau engkin, tokin anan, lelah. Si Rálrún tuan kang silai mulai. Siang pei kun sungai. Sekolah kalau kilo na mun harta le ruang ni mun antoka urla tu tamin tua bot maya dengan kau mun lai bot tamun lai Christmas don bor lai in alanga sanjin kena yang anjen pa pakat chun nanga andi teju burin amit tumlo ni anh mày à amit anh xây đàn tập cân amit cái bò hiệp khắp đầy thầy tổ lắm ạ không biết toàn gì anh hiểu này
ta min an hem nung le khram an ti kum sa ka ko som pa kum to ra tuan ron huna te ko ta te ai tum wala kum sa ka ko som pa November ni som kuma nur Lungphun anum lai ti tuan Jerman lamin ma anum som ta ro maya anum le an an ta ka ba an no ta ni ai tu ka an ni ti ta ma betul dia nak keluar betul juga pembeli saya. Mas kemudian mas kalau membangun atau juga koi long belum sekian lagi. Kan maknya perangai selain itu dan lain itu kele bombe ketam loh. An membangun mel apa ronsol deh tu andang lain an munlak toh. Rálrún zaman lamin an lo munlak toh. Testingin an lak lele kita. Sama. Oh
Zai thiam khop maya sound hi kan video mu hi rei de ulek to vain duangina clear lowa sound hi duangina fi athachi alova ahun lai chuanin hei ti hian an moi khop maya hun lai chuan heng ai nal hi khovelan om chuang lo reng reng ani kan zai pol te an thuam po amoi chep chop khop mai korvar theu an han ha a mi pa in necktie tenen korchung nen nên duang zai mai sa pui biang no pon tha lak pui cha ka tian than lak pui hau thoi thoi ni an zai thiam hloma an duai lo ani Lungphun zai pol zai zo hiam ti hiam Rálrún Lungphun souvenir le ka bu tlang zapna an sa pui biang no hian an nei le a pui pon an lom khop mai Thank you. Jerman Rálrún akal tur zong zong Mizoram aṭanga kal tur zong zong te
la mua la ni taran thala an tha la an thala ka ni a hei tu na asam ra tu cinema hol bula te kwan mau nge ni hei alango khum maya mo no hiao ni tin hela mu hu ne officer wal ho an ni a sa te le ni zo te ko nam tu tu na tuan kan tu ge tu sai tu ri in son ko nga People of trust. Sialhawk video. Mizo nam rote rote. Mizo nam mo buyo se. I have come a long way to say thank you to the people of Sialhawk. Sialhawk ko turin tuyak kaloni. 80 years ago, your young people, your great-grandfathers, came to the aid of my country at the time of its greatest need. Kung somriat araw to helai in pile in pude chung jangwal wo tu chan karam ka omnaram santurin allo koloni. This has not been forgotten. Chu kan pigilove. And I am here to show that to the Mizoram people and to say thank you to them. Chumi kan hiarin ni ti hiu tu chen kalo kala Lungphun ka hiu tu ni. 2,100 of your forefathers went to Europe to help mine fight the Germans. Mi sang mi le za zit kan ram santurin silai po noya in lo koloni. 71 of them died. Mi samsari pakhat thei chuan annunan chanani. In a man-made hell. Mi hing siam mi hing puak chop rem mun ang the om a chuan. I have been to the battlefields of France. Indola mula kepo kakau to thina. I have seen the mud and the cold and had an insight into the conditions in which your forebears worked. In pade in putina na anthona ake om ziate avo ziate chung tu chung kepo kakau ve di pumuna kwan. And I'm glad to be here. When hian in zil kalom hi kalomani To salute the 71 who died, the 2,100 who went, mi som ni pakhat mi som sari pakhat thita tele milang sang ni le za local te chibai bu tura ka local the kalomani. and the 18 men whose names are here from Sialhawk on that memorial I unveiled a minute ago. Chung jinga chuan mi som pariat langwal te heta Lungphuna an ming chuang a pet heng ni te di chibai bu turin ka local ni. 30 of your people also went to the Middle East, and 7 died there. Tin tunin nona apokan in mi pasari dolai kumi mili satuan an lokala mi pasari dolai ni. I am here to pay tribute to those 78 Mizo people who gave their lives to help the British in their time of need. Chung kami in boilaya mi somsari hariat anun na jang ta te nena khan faktur le an mani chibai bu turin tu na hian kalokal ni. I am proud to stand here in the uniform
that your forebears wore in the First World War. Hey in ma in bile utena Indo buan an sim pin chu sin in ma kalau din hi kalau min ka in chuang ani. And I am very proud to be able to wear on their behalf the hero's shawl. Chung mi hoi sen te ho ai o in buan ru pui dap ka han sin te hi kalau mani. It makes me feel very humble. Chung mi te kan ngai to chuan ka tlom zia ka ne zia ka in cho ka ni. But that is not the end of the story of Misos and the British. Hey hi Mizo te le British o chan chin to me du ren lo. In the Second World War, you also came to our aid here, up in Lungphun in Kohima. In the Korea Pokan, Korea Pokan, kan ram min chan pui tu ring in Kalate ubi san Kohima te. 4,500 of your men went to fight this time with the British Army. Ni sami chuang in Lungphun te kan sipai te ne na thokho tu rin in lo in Beni. They fought next to a battalion of mine in Kohima. Kema tel na ve nge kema battalion tel na ve nge khan kami battalion zinga kami te ne khan Kohima in Mizo te ne an thokho ni. Kohima is one of the greatest battles the British Indian Army ever fought and turned the tide against the Japanese. Kohima muna Indo na hi India ram helai chuan Indo na hun ro pui ter ani chumi Indo na chuan Indo pui pani na kal mangkha at indang mang tan ai le tan. I know the history of how the 1st Battalion Assam Regiment fought on that hill at Kohima, and mainly consisting of Mizo people. Kami Kohima kuwa Assam Regiment Mizo tam number kami tizina an Indo na buhay siete kima ngayon po yan kakitsyon. One of my battalions came from Dimapur to release Kohima. Kan battalion o katsu Dimapur tangin Kohima an santuri ng kala. They fought alongside the Mizos in the 1st Battalion Assam Regiment. Mizo sipay Assam Regiment dapat ne an aṭanga an beitang selen. The fighting was very fierce. I mean beitatu an sabeni. My battalion lost 11 officers and 95 men in one day. Kami ka battalion mi Fitsuan officer pakwole mi how much did they say? 11 officers and 95 men. Number 11 officer and 95. Officer so akatle sipay so buhay pangain ano sabi sumini kada asuan. Many Mizos were killed in Kohima. Mizo sila din zong ito so ihimuni antili. So from my country and from my regiment, I owe you great thanks for your support at that time as well. Kaya karam kamu kat sipay puite na kami Lungphun na karam sila. The gallantry of the Mizo soldiers is well known. Mizo pa rin was in the They won 3 military crosses, 2 Burma Helmet medals, 7 military medals. Sipay MC Pasari Lion Anwa so no na ro puita an siya to may ni Mizo sipay tiyan para malamatan tin. This was a tremendous achievement for a small group of people. Hey namte date na ahan tinde action hero kita ganyan in namte na ito. And you should be proud of those warriors of both the First and the Second World War. Hey Indo pui masala Second World War economy I'm glad I came today. Super fun.
I'm glad I came today. ซึ่งมีอาจารย์เอกปวดต่างกันตลอดเวลาตลอดเลย The last link between this generation and the First World War generation I met this morning. Her name was Mrs. Lungphun, or Neih, as you know. ตัวกิจการข้ามีอินโดภูมิภาษามีเดลตุไลมีเดอินส่งนั่งไลมีประกาศกำหัวตัวพิเศษนี่กันอันนี้ตุ่มมามีเดลคำคัดเป็นไหนนะกันนี่ส่งนั่งไลอันนี้ She would be pleased to see the young people in front of me today, because having looked at them in the spirit of the choir, I know that the future of the Mizo people is in very good hands. อันนี้เป็นแค่ละนำว่านุลาเลนำว่าเบลลิมตัดเฟลตัดมูฮิจอนอารมณ์เป็นไงเงี้ยนะมีมิโซรัมนักกินนัวลุทั้งเสียตัวคิดว่ากินอารมณ์ไงเงี้ย At the bottom of the hill at Kohima, there is a memorial stone. จะมีตัวนี้มาอันลุงพุ่นอินโดที่เรียนนั่นลุงพุ่นอาจารย์ที่เรียนเสียกันนี่ That is to the Mizo soldiers and to my regiment and others who fought with them. ทุกอาจารย์มิโซสิไปเดลกีมาสิกุยซาโฮสิไปโฮเดตามตัวนี้ It says simply, when you go home, tell them of us. And say that we gave our today. For their tomorrow. Namani nakina inumdan in kanzela turin wena kanum kanpene. I think now tomorrow is in good hands here. Tumi naktu anti nakina local to anti to live samtaro de puta hiena oma to rilom takin inti In England, at the end of a memorial service, we have a little saying. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. Ni atak tin, ni alusuk tin, kan turun donani, tin kan soipin. Today I have come to remember the efforts of the Mizo people in both the First and Second World Wars. Mizo kena Indopui masale apabila inti TikTok soal inti. And to say a very great thank you to the Mizo people for that support. Mizo nam, rope, rosa. Mizo nam katianga rope rose tin mi puin kan lo cho nang Mizo nam rope rose Mizo nam rope rose Mizo nam rope rose lo mo be cho hu